Mama nak collab je sebenarnya, eyeliner ke whatsoever ni Mama nak collab saja. Tapi bila Mama okay, then Mama cakap okay, Mama decide okay, saya nak buat under Mama punya sendiri. Macam tu. Sementara stok masih ada sebab memang tak banyak. Mama tak ambil banyak-banyak, Mama ambil sikit-sikit je. Yang kening ni Mama pakai warna brown. Eyeliner yang juga hitam ni, ini eyeliner warna hitam. Dia dah tak bergerak tau. Tengok dia tak bergerak, nampak? Okay, biasanya kalau saya pakai eyebrow pencil, kau letak ni, kita pakai tudung kan. Bila pakai tudung, kan kita tak tarik kan, hilang dah wak. Tapi ini Alhamdulillah dia masa sangat. Mama memang tak ambil banyak sebab Mama ni sebenarnya adalah bisnes daripada bisnes makanan. Mama ni sebab selalu FIP dengan eyeliner. That's why kenapa Mama jual, sebab orang tanya apa Mama pakai eyeliner apa. So Mama terpaksa lah reveal. Sebab before this Mama pakai eyeliner yang aku terpaksa hadap eyeliner tu jatuh sebab tak ada pilihan. Sampailah Mama terpaksa keluarkan gitu. Semoga membantu korang lah, insyaAllah. Tapi itulah macam Mama cakap, dia memang Mama tak boleh ambil banyak sebab harga dia memang tak murah. Jadinya benda tu perlukan kos yang agak besar kan.